dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara memperingati HUT PGRI ke-76 Senin 29 November 2021 segera dimulai. Masing-masing ketua regu menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara yang dipimpin oleh ketua regu paling kanan. Pada pemimpin upacara. Bergerak. Gerak. Laporan masing-masing ketua regu kepada pemimpin upacara. Siap. Siap. Kembali ke tempat. Penjemputan pembina upacara. Bapak sebagai pembina upacara HUT PGRI ke-76 Laksanakan. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara HUT PGRI ke-76 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan selawat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على يا